Menteri ki kampen roi sor uba Sniawbha Dhar menta ka sniu lai kendo ya ki dekhot jong ka seng samla maulai pelun kentu bri ki nong mi kman jong ka maulai menya krench pang ka jing long jing man jong ka jakat he ñiut marten ha maulai mauyong ya ka ni ka jing lang la long ha yojana bhavan ha main secretariat ha ka ni ka jing lang uba Sniawbha Dhar lai tho banak liang ka sarkar kala bo ya ka committee kabak kentup ru ya ki dekhot jong ka seng samla maulai pelun OMLA badi MDC jong ka maulai rang ba shnong badi chief executive officer jong ka Shillong municipal board kum ki dekhot jong ka ni committee nakaliang uba Sniawbha Dhar ulaong ba artatien baka sarkar kan spoy sa kawe ka jakat he ñiut namarkan ni don ketuga in continuation dari ketuga joint inspection bangalek inspect berkerang ba jaga mulai berkofisar dengan bagi lokal MDC kali potrik nilai ketuga por bangila don gitu ikut ba how don isu ketuga ni in one the official meeting tentang lakot ada yang kedua ulang barna ke department lagi sing semua dengan menakar pendewe nangkat pagilon no lokal MLA baru lokal MDC kaji kerana kan ni kecuhi namara kerang ba udah berbeli rupiah don hijing singok kia yang ada morten tinggal kan lai fuji mudi tinggal ya wanda keju hijing mud bah lakat bala ro ngin penklohi ban yo ya kan yulan film tak hijing bahajungi kamtam dengan pajung mulai jungi kata ada ke disitu kalau kumni ngilak form committee tani joint committee from my officer with the sengayu they will do the needful em sekali bon masih kan tu kanyo tri balak pa tengim la dong ma kenekongi andala dep ke public hearing tengah la banong fi kwet kan ni hata you'll get a clear figure no not yet decided we are in process of identifying new land boleh benar ke pengilai mentajing ba menurut why you expect negative not itu we have to do that not itu we have to if no public hearing nothing can be done kan udah beli pikiran tak jangan belum udah pikir persya kidon la ka jong responsibility have kon jong isnom giwan grief ke grievances udah pikir persya dek beli kum ginong yang lambe ke sino tik hak wan em jang minister dek iwan nang boleh ki pikir tu ya kata ngila ikan mentan hoy ka la bendon sia kata ka isma ka demen ma kala long ja jana warlut de ne kata ka ngi kendo ka sika unu ban yo pro ni lan fil ka menja ni ro khoy no issue we have formed the committee will update it every now and then. That is the step. Committee has been formed. All this minority issue, let the committee look at it. It's the right person, both from the official level and from the national level. That is the right forum. I will prove it. I can donate. I mean to do so, but I can assure you. But I will prove I can donate. Dah hadian bila kum tu hadian mengilam move ya kena isu jangka biomedical waste. Bat hak ju hi ke jaka ke Martin kepada general waste. Dia kata kalau hak arfoitrik ngilak hang tala kum tu ya ke Martin hang thin nak benta ke tu jing ke bangi kendo kepada long pending issue jang kena mulai. Haflah tu di snem ngilak ya mi position senoro. Dah hak tu ke art hadian mengilam pressure kum tu nagal yang minister in charge Mas Sniawbha Dhar beri in charge ya ke dengan urban affair bar municipal tu lawan banyak kejat hak hasait hak arfoitrik. Dah hadian berjungan tu sengi tersibun ngilak ikran tu bar ulong ba it's better to come into the table. Dah bang come into the table gabungan mentang electric ulakpat yang ini akan digejelang bang ini discuss berhak ngiwan ang dia rekat bagi nangalam setengah jam sudah mulai hak syatri juga mulai tahun depan berangkat dengan mikmat MLA baptis hukumnya MDC ba tegolang pathap tegila dalang hang ni ngiwan hang ni ngora bagi suggestion nak mentang ke jing akan mengikan do apok sudah mulai habai dia bukti kemarten tegi suggestion sibun suggestion kini kiri orang bak ladap ai dan nagal yang semula malah pelun ro ladap ai te bat nagal yang kiri orang bak fair ila ala jong ke bentang bat ajemut ya ke sarkar te habi dia bukan ke jing a ke jimut ke jingi kalong ba ngila ai jimut ke government ba lokum noru kila dia ben reduce hoat la rakim pala ban pynioh ya kata ke jakar ne hele ki di ben sna kalat kalenti ba ki dia ben lek ya kalan fail kila ben lek sekon ke jakar kata ke hedek jang government ngingim la banong iya kata hari gede hedek jang government gila ban lek lan fil sekon ko jaka ta bomut manging labuk ta puar bala pun ko gede ban and reduce nok to waste sang thia wadan sang thia ko 50 hadu 70% kanang ba kane ka jing smart sang thia kala ban no nagi puar sa puar kata gede gajing ajimot jang sa government but habai di ba ka biomedical waste ru habai di ba ka biomedical waste namar batat kum ti akhi nagal yang ke department ka kam apply dah bakam apply ngila ai kat tu kat ni suggestion jaga government ru balak kum nuru kat balai ke di ben remove wat ke tu ru nomor kami hap nomor waktu kum ka ai kalong bet sanspa mitar naga residential area
Dia not less than 250. Dia kan ni kan 250 ru kampat apply hang dia. Dia kan ni ru ila keren ila stress kan ni bentar. Tinggal keren saya ki bakin hab ban sim khai kan ni bentar. Kenang ban la ban bangin like nak kan jing ia hawai dia ba marten ka balong prap ti senang ngau ping la da reality. Bas ko wi perlu. Kabangidan ke jing sengo ka bangila ai jebo ka government ru. Kolong bakati ka lenti rem hang ti pla iam. Kadi ka lenti ka kadi ka surak ka snau pareng. Ni ku apan preserve ka tu surak ru. Teh rem buat pen preserve ka tu surak don pen ka ñiut nang tin jorong. Hagis nang ki por lai kala ahlam. Kala ahlam ka tu ro jang ka marten. Tengi tiang bayi yo ka tu surak kan duok no. Tengi kuat. Ngiru kena pala nomor ko di profile pratul o fi pratul politik senam. Nchu sau surat ka tu ni por ka tar nom la. Teh ring la subuk ya ka por ba ka tu kan ni por lakum ko menuru. Jadi ban lek ban pentri ada ban peni nak kam khang bagi no mulai kin hon ni ketika jing ki ngor. Pi ke jing kwa jung no mulai ban peni nak ya ba. Habi dei ba kata ka benta kalong ba. Ya ka wies nang tie de men remove na. Pila ban lek ngoi fi gila ban lek landfill te senoro. Tak kata ka jing angno juga mulai. Habala lek ka landfill automatically ketu jaka kala reduce na me ka ñiut hang tu badan hang tu. Dah haba kala reduce ba nganget ga automatically wat ya ka biomedical waste su ngatai treatment plan hang tie. Ketu kala ban lilang nak suai. Ya kata ya kakam jangan ni ke komiti hi kalong baik ba ngin bud dia ni kan kakam te ngin bud dia ni kan kam pala ban airan hang ni ru ngiru kasem jenge hi kan momodo kasem jenge hi ngibut ong em hap let kan ni la sadu meng no teh hendak ka komiti lek si gidan kat tu kan ni susu suggestion ki bang ni ban ai ngin kan komiti kan habidi begini ka agenda pat mah ngilakaran sai mene haswa bersedang ke meeting ru hamari sedang hi ke meeting ngilakaran sai ngihap ban lek politik si kan kakam kabamut ba UMLA, UMDC, kamolot dan barbar, keseng sama pelun ki, pai mak na mulai ki lek politik nak betak ke interest dengan mulai. Mendai ke jeng yo nang simat jengno. Kata ka di ke politik ke bagi no ke bagi no mulai ai ki lek bat ngila depan saya yo minister in charge meneru deh lor kata kenong rem ba fi ong tu sisian ba wa lek politik tang ni ong hap lek politik se kan ni ben mentoi ke no mulai.